Urang ba sinong jo kasinong golfling hanik sngi ulalet bani kandu ya menteri ketenat ilakai ba wailat miki shela halor kejing sakut ka bat shlai pat ha kiyeng kisam ha kapor liur hai ba ikran bikinong to kobor hadin kejing ya kandu ya ba wailat uba Michael Heck ulayatu ba kasinong kala depa da kejing to halor kejing bom yachu jo ka bat shlai pat ha kiyeng briu ha kapor baslam ulai itu bana kapor syakapor kelai kendu bad ki officer jong ketenat yela kai harai kam semladon kata kecing kitli na kaliang jong ketenat bad hakani ke kenti ke bamenta kasnong kambanse ka haban wat ya kilat kilenti bad banya kendu ya menteri bedai pej ha kaba ha kejing ya kendu menteri ulapun direct ya chief engineer bad betha ban lej jurip no mardor namar ka national games ru kalajan Ula ongru balada katenat kamle iai kan long kejing lerany ya katenat badi kesenong katau hi berok kawai. Uba Michael ula yuturu bana kaliang jong kinong song senong ila krensai balada katenat kamle iai ya kejaka ban pelaj ya ka kin kang sendon ya ke surok VIP. Ula yuturu bakani kejaka pentuj kam semlatrai kam syuk menta da kibun bun snem. Sports Minister mengenai lasis nim tamni tinggal ada aju thos sports department bagi don kini outlet dungi South Li ba persiapan ni GN complex teknik outlet dungi mantam ki badon South Li kimi achu tekadon so ke kalbat nei ke kalbat kan ya achu ko dik jungi te mengenai lada pun labam flop yang ka kasnong golfing teknik labam flop dalam ba kata ni la sistem tam mentan tilai kendu am tikim kit kia te ni jara kadang nak liang kasnong nak liang ada kasnong golfing tinggi wan kendu be directly ya minister tinggi sewuri minister juga sport ila kitkia ila funi chief engineer menta yang kerki di benlek desai ben inspection itu kejaka so kalau ajan letar kedika national game menta kedika buram so kertuga road kedika BIP road ni kami bagi BIP kian itu boro tela shala ka BIP kian itu kandon so ka flat untuk ke jinera ke department ni ke department adu ikasnong ka thau ayu kan boro Yes, Michelle Snem lawan kendu, lawan kendu chief engineer juga you, asis Snem tam. Tamalong kim kit kian kendu, jadi dah kadang nak lihat kesnong, te kinong kesnong gila kenshabi kem lada kim leh hi kenika outlet kebede ben pelaj ke unjung sini, temur ketuk BIP dot yang bikin perkang lo. Michelle Snem ilai ke petition support chief minister, ni address chief minister. Di mentang ski ni ai yang ye kedeka ye ke ju hi ke city abang ye address back direct to sports minister kan barkal ni kalong ka concern with the sports department kata kali ka flood kini ke jaka ke jami satai kemudian ke JN complex ku flood ti ta ka daw bukan ketika national games ke ngisim ni kini ka buban tegi ye ki kan nak kumnu bila ya ka ban senan mentabakin pelaj ya ka makan floor support wagan ngirkan laj naga jing sele joko ya keslong te ha ju ko por ka JN complex kan laj naga flat belum tahu kali alert kam ju kebalahan mentala si asnem tam te ka problem bai ka di perslap ini te mentata kum ka jing ke terkongem ya ka ya pitang na luar kan taka pakani ko benapo kami acu te nakaliang duni berpludi naik dua tu nakaliang pludi orang bakani kami isu ka kamram jongi kai bi benle kana lang lale kadi bitang tu outlet kami ai ko umpi te nakani lade pro itu ki angel bro pludi la laut tu lastang man ko tu ma kami ai ko ka problem kan dia ta kan tadi kini dia kata ngong pi bang isu iur bakadi kata ke VIP road te berkoi kata seni gibri besar tu kan problem dia ta kan ngong at least long nakaliang tu sport department so ketika ni saya chief minister gila ada thos ti kenika bang ya stano national gila ada tho tene gila jumi lapa tamang so kompoi je ite dari mentang so i minister jongka sports ila kirkia ila funi CE direct yang ba lek ban lek kerki badan kam kono gubernur mo lek kerki tai fi amr komentan bala saya dengan inspection yes inspection menurut pandangan saya indolang chief engineer kindang ki engineer ibro kindang kallang berkasnong ikseng semna ibro kindang kami biji.